Rimski brojevi. Brojevi koje znamo. To su arapski brojevi. Rimski brojevi nekada su se klesali u kamen i zato se sastoje od ravnih crta. Jedna crtica je broj 1. Ako je jedna crtica broj 1, koji broj su dvije crtice? Jedna crtica je broj 1, a broj 2 su dvije crtice. Ako je jedna crtica broj 1, a broj 2 su dvije crtice, koji broj su tri crtice? Jedna crtica je broj 1, broj 2 su dvije crtice, a broj 3 su tri crtice. Zamislite da svaki broj ima jednu crticu za jednu jedinicu. Koliko bi trajalo pisanje broja 100? Dogovoreni su znakovi za brojeve. Dogovoreni znakovi za brojeve su povezani. Povezivanjem znakova dobivamo novi broj. 5 plus 5 jednako je 10. 5 plus 5 jednako je 10. 'Dogovoreni znakovi za brojeve su povezani. Povezivanjem znakova dobivamo novi broj. 5 plus 1 jednako je 6. 5 plus 1 jednako je 6. 5 plus 2 jednako je 7. 5 plus 2 jednako je 7. 5 plus 3 jednako je 8. 5 plus 3 jednako je 8. 'Dogovoreni znakovi za brojeve su povezani. Povezivanjem znakova dobivamo novi broj.
10 plus 1 jednako je 11. 10 plus 1 jednako je 11. 10 plus 2 jednako je 12. 10 plus 2 jednako je 12. 'Promotrimo. Koji brojevi nedostaju? Dogovoreni znakovi za brojeve su povezani. Povezivanjem znakova dobivamo novi broj. 5 minus 1 jednako je 4. 5 minus 1 jednako je 4. 10 minus 1 jednako je 9. 10 minus 1 jednako je 9.